Ong lian donde, minimin pene, uchuch pene, o menet, mong. Chungalat Kiyomi Albert, iwiyamin matalanim, kogosan nan kosap wapar, apuyam chon kosap akak, nan matalanim te. Ipukaran moch, sambareo, sampung riyaw, iwiyakiyar pukan menikadar lapalapin matalanim. Fran moch ipopot, chungal sirmei na chungila me ek. School na ni school Riau ye Wapar Elementary School o kin dan pungen Wapar o Salatak Elementary School. Iko subulsang Salatak Elementary School o ngay school Turks High School Sampar tayo. Murun mai but Hawaii School of Business Sampar Riau o kam sa kala school watch. I Patrawan scholarship yo o kam sa kala scholarship watch paita. Tato o tatokeng ainso wo nan trust territory government kiyawak child TTBI o FSM chapter tatok department in R&D transportation division murun moy patpatula FSM Supreme Court ren CJ Chief Justice King o murun moy patpatula Pohnpei Supreme Court ren Chief Justice Edward Santos. Murun mo ay patpatula opsin kapina. Karyang samparmono tatayang kapina Moses o Johnny David. Murun mo kontrang ka na insaglar ay patpatula legal service sambar eo. Murun legal service ay patpatula pukatatak skill paralegal and Fred Ram, lawyer in San Saltete, lawyer manage Lan Pohnpei. O ngay patpato resambar tuwa usama o yapurang protong Pohnpei Supreme Court as the probation officer mo. O murin mo ay wala chief clerk and manan ko pumwatch Pohnpei Supreme Court. O pilin murin mo ay itita yung wala sang papuin matalanin. Nanaring sampar tayo karyang limaw pukon manigadar lapalapap nangataro yang pakatay sungal petition no yang ususang serwot o imasan salran mo iuyalar manigadar lapalap nanaring sampar usama tan patpatsuan pukawat siring sampar tayo kapal may mention karusong especially siring school kan niyan so may patola school Hawaii porque tinanso me rei patrosang ay rungal tanay no napapa kayo o kadagale ay so pin balawlaw men Pohnpei me patpatraway funding pelutan limited tulon scholarship may patrawan kikin patrawan nan sampung Cebu yuta struggle aptami nan tiyang kanangamayang ikin volunteer nan wasaryaw UOG library o Hawaii School of Business nan business office ira kome kamelele me ranwatch ikak yang kawewe yang o pekaran seru karusyan especially seru ka me maraban kap pok sangan tatok me patrol volunteer work mo kiyang ye kayak ngak o to siya mentata Resyo Moses kalap intang niya
Di. Mo ketuai mom. Babao. Yaman na kayo yung the foreign government in Pohnpei. Samson Albert. Wara ya tatak. Ri kinklang mo na mo kita tatak o ngong ki we election commissioner ri tatak ang kapnakaw. Wutan kin karayang ay kinmen tatak. Tami learn quality sang ay papakilang ay papaw ya. Ay may nanti yang. Ong lian Pohnpei ma minimin penet, utut penet, o menet, ngong. Naman kacay di o kitliya ka wewe biyar tama ko na o tama sa ko na. Kayo school. Ma, no na baba bang kolokol siri ka sa kitong high school? Ara bang kolaya. Sir ko sa nana school, nagsang school. Mapil nagsang high school? Kitchar. Anane sa uya tatak in Pohnpei. Putsa ka nana sa patukutukep. Patukuti sakaw. Sa syuwa prinsesa tiyak. Rijia pungkan me. Patukutsa ka na sila patukuti sakaw, patukuti apali puyik makak. Apsirapin ko sa nana school.